Pametna poljoprivreda, veći profit. Uz naš 6R to je sada moguće. Jednostavno učitajte varijabilnu mapu koju ste kreirali sa agronomom. Izaberite mašinu, priključak i rukovaoca. Zatim pošaljite radni nalog na ekran 4. generacije u traktor 6R. Kada uđete u polje, potreban vam je samo jedan klik i spremni ste da krenete. One Click Go Auto Setup prenosi potrebna podešavanja na rasipač đubriva preko izobusa. I rasipač se potpuno automatski podešava. Kontrola sekcija automatski uključuje i isključuje sekcije i izbjegavanjem preklapanja pri đubrenju donosi značajnu uštedu prilikom rasipanja đubriva. Kontrola sekcija i varijabilne norme distribucije obavljaju se putem integrisanog ekrana 4. generacije u traktoru. Kontrola varijabilne stope omogućava da se đubrivo primeni po potrebi prema mapi primene. Na traktoru 6R osnovne funkcije kao što su JD Link, AutoTrack priprema, Operation Center i One Click Go Auto Setup su standardne za poljoprivrednu proizvodnju u okviru management zona. Tako možete uživo da pratite napredak rada, znate kada je posao završen i da odmah uočite sva odstupanja između planirane i ostvarene primene. Svi podaci se bežično šalju u aplikaciju Operation Center u realnom vremenu preko funkcije JD Link zbog dokumentovanja i dostupni su u realnom vremenu na svim uređajima.